nan bango bakutanga ngana ko kima mpepela mo Oki mon pépé na. ngana bazana bona leki bango tu bazana na kombo siko yebisa ngana kima bon ndio to nyo kwama na yesusu wengi yango ndenge pe to susu ndoko ba ndoko ba sakai nanga soza na esprit ba mo siko atali ke na ya boliko papa magana lobi na fonto bebe bisa ninga nzapo ngale moni ngala ningaka pena sona obina bana ko bina susu wega ngai feye na siminga maboko boye aketika ngalo kwa ndeji batika ba danseuse na osani na na zoaze mitela bota te pona vana kala bina loketo bebe bazo ba kosa ovandi bobimi ka zeme bimi omona mwana nga kitoko bote talo ba force bo na vana kana da bota na bina beko ka pona boti la bini nanga so na talo zongi na esko et après maro makoka ba respect na bano yo pesa mo valeur mo bo bana ba mo makoka so net na nga na ndenga design ndenga ndusa le mana beto bouteille. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Voilà, merci de notre confiance et de notre fidélité, nos très chers abonnés de Congo Winner Télévision. Bienvenue dans notre émission Tout le Béla, présentée par moi, votre humble serviteur, Meleki de la presse congolaise. Merci de nous abonner sur Obozuta la Bisso, partout dans le monde, à travers votre émission Tout le Béla. Tout ce qui est sur votre émission, abonnez-vous massivement sur notre site Congo Winner Télévision, vous ne serez pas d'ici. Ici, c'est l'information, pas de polémique, il y a tout le bagage. Polémique, il y a des informations sur Bisso. Tu peux se mbote mingi na bandona sur Obozu soutenir Bisso de loin ou de près. Tu peux se mbote mingi na les boss, na notre boss, c'est Madame Sarah Kabunji, Cléopâtre depuis Angleterre. Tu peux se mbote mingi na bande konyo sur Obozu ko komela Bisso, Obozu otila Bisso ba commentaire, ou peut bozali ko partager les Bisso ba éléments. Voilà, notre cher abonné. Le long na plateau na biso tozali na mamumulo ba donc ers danseuse de wenge musique à maison mère toluki pa mbate pour ya kutuna ezali pour ya kosolola na ezali Montréal sont son même langage fongole la biso déjà plateau to solola na mamu muluba. Bonjour et bienvenue dans notre émission. Ouais, bonjour Miliki de la presse, bonjour na babonné surtout ya Congo Winner. Merci à Bansolinga biso ba ke pe ko s'abonner parce que ska mamu azo sala mikolo yo na JM TV officiel pa moko Glody Mavuma donc yé asola to ko na bosa na te base mobimba linga mamuluba petit nanga na tazara na point parce mbanga mutu a pa noela biso za na lemba biso lemba mosenza raté ya Sylvie Bono mote papa do ko kelemi depuis États-Unis d'Amérique ba moto ne besi ko zali ba bi c'est bien mamuluba ba question zo ba répondre les anges sali ma passe donc ba twalinga nga mingi ko to se Santé kando mona nga pa santé ko banga no te na ko konda lelo mnen ta niveau kate naza nga za bon na kondi lelo lobi na mne nga ko banga pour la santé te nga santé za wa tantôt plutôt jour sous na koza na lié jour sous na liété tas ko ngana vivre boni basango wenge musique à maison mère malgré oza sukuna te melis no ezala wana quand même en fait wenge musique bandi ba uti voyage na moni pe OKCT mingi toza na couche de poulet les ka Olga Kapala couche de poulet bien azana kisasa bomoya ke na miso pa vina so Frank de Mai un peu sambote sika zali couche de poulet wenge mikolo na toto koti mena yebi ke semaine ko banda mardi Igor Roi de la Forêt donc ça va répétition na okenda ka répéter lelo ngaza o kata na ntende mtoza soki na lingi na ke so na lingi na kelate ngaza bon yuzo wa jeune danseuse nga pena za wega ngaza ya mtu te so na lingi na kie so na lingi na fana mais na za tom souvent pour mon paix au casse na yo ndenge zo évolue na za beta un mot tout za na ba lizo bokota bokotaske za tumbola lokolo tumbola to za na bango CP ya mboko dile manzaka libana mboka ba mbote be ska zali wana casse nanga casse papa yo aussi combien d'années na maison combien d'années na wenge musique à maison mère so beti 2005 na lungo na 2017 ouais beta 2017 na lungo pour le 12 ans pour la botte en 2018. Kuta banani. Linda Mondele, Gisèle Mamoto, BBC Lopez, Azalaka pa ke pa Kofi, azongi to kutana après Anna Star nda ko mona biso na kuta ba Bobelina Malala, ba Harmonie, Bilengi, Nenelo kwa à Paris, yana nga Bobelina Malala, donc Bobé na pesa mbote sikaza na France. Na kuta penda ba danseuse wana na kuta bune jama na bina simekoli wana masana kuta
soko tali wenge musique maison mais oyo tangi kombona obozala ki na ba camarade no na bande kono wana no wenge musique elelo différence c'est ça différence c'est ça pour parce que biso na wenge musique maison mais différence c'est ça pour biso to yeba ko créer to créaka to ngata ozala pour igole wa de foro esa biso ye a opeso makamu yo mo fo sala pe makamu no pour ya fula parce que tant ya fula yo ko kana obinate o ko travailler te singa makambo ya to lala biso laka soki pese o vandi boye o créer yo mo émission tom sur ya TV so le ba danser so ba sala ngote pour le baka pour YouTube on est comme biso ki ba sero YouTube ezate to ça la kata susu RTG ya antenne A raga dono ça ba ya so ba yelen kalema mami lela ba len kalema ouais ba todo ça là jusqu'au le YouTube ne sali mais TV ça esungaka fo emo okepe ba numérique sur numérique ndo bank ba no mbanga trop na numérique antenne art donc surtout ba journée de la femme todo se créer biso moko non que weratino eza yo moko mutu se créer différence ça biso na bango entre biso na bango za bongo ba li TVT mais bino linga TV so linga TV po misalo ba belanga mamuluba et aponi eza clip façon na ndako bina na ndenga mo permis pesa visibilité langa que na biga personne to na biga de so dans sa jiba ya wa ta ici na nga zambo de sika za États-Unis wala il faut na yo affronter ba to mutu ni nga affronter bata peut-être dans ça wa comme ça peut-être mamuluba comme que na biso bongo mais na biga wana sia mais o cheka litutu kana li ep kaka kama 2 points mobo ponga pe na so su kombo so lolo ezate beriti watana belo baza beriti watana pour ba fréquenter ba mikolo wana le pour accélérer so lolo makamwa les ate so biso la ndusa bongo c'est un peu ça rôle générique ni mamulu bobina makasi so vandi bo na mémoire no ya kama toujours générique ya bina makasi na bina ba générique ya makasi sous sol kuteke e bandelia ya clip nanga sous sol na travailler pengo je ne comprends pas moi tu balinga ngo mingi pote ma igole wa defo o etikala nga pe po igwa boka nga mamulu ba hymne national techno malewa na linga rappel générique o marqué ba tsango te ça pour allemand ezaka o bugara boka savez-vous ce qu'il y a nous savons ce qu'il y a moi ce qu'on pose atika nga mo penza na travailler ngo mais na linga ngo marqué moi na rappel te ba clip ngo mais tout ça on peut na foda comme clip ma pene partant nga penza ni musique maison mère na ba musicien mutu ne zala mutu te bango to ba bandi ko nanga ben zaki ba pic petit avait moko boye ezaki bon pic petit dans ces moko boye bango to ba ça fait na ngande na mais zaki pic petit mutu moko pic petit na na rappelle pic petit héritier wana o savo mentir ba to so ebi ga mamu petit héritier on va créer que maman moi c'est héritier ba zo ka bongo bon c'est né abo ba tena mo c'est de asa vieux à part bande ko langa oyo baya la wenge wana ezaka brigade sabati kota ba animateur na ba chanteur ezaka uti atanabe ezaka bongo bande so ba kuti biso mais biso do kota de ba roi David ba kene ba c'est le scram ba personnel ba mimi shibaz biso do to kota déjà bango à part bande so ba maestro fabo baya aba depuis baya ba Oliver to kota ne génération moko na mi edison ouais to kota promotion moko biso le koti lelo ba Oliver ça était c'est lobby na mi edison wa to après ça na bango sous sol mais nous zo bi moko la yonande kona yo kusi de poulet bolingo bozonga maison mère ba lobby biso to kozonga te to ngapa na fali bo ngana ke kobina o mene za neni ajeja bina abiye maso na maison mère ayemba te mingi to na boka na maison mère aboka système elle ko biso to bina na biso te soki ba lobi ke mamu moluba ya ko défendre orchestre na bino na ko ya ko défendre orchestre na nga bongo na bina nga te na longa ka mama parler chic la samba mamo yebanga oui so ko défendre orchestre wana to ko ya ko défendre orchestre na biso poza wana ndaku nanga endo ka mutu te comprendre parler na yebi pese ma etanga te na yebi pese ma be uta na yebi pese malamu ezala yebi pe 12 ndengela na yebi ngo ya makasi ya tongo ya mabe ya mfo ya makashi sukona yebi soke ndeto yebi na yebi ke yeso afani na fetele boye ba oboma ye to yeba niko na nkosa ngona okesi wana to yebi pe ero posi soko lo balito ibo se posa ke makelo mo bo
so essaye de défendre cause yo kesa na ya enda poto na maison maison mais na visa 6 mois 20 ans mtaboya na mata ai botu ne mukoso kene pe poega mamu azoka 6 mois na ya kena te poni amona ngaka longa fuki na kopona te le monde va se garer ma legi la eza de le comprendre peut-être fuki ka ke na fuki to ba utangola boy moi to beta Zénith ba petit na ba sugar ba Vanessa to ke na ngola boy nata boy passeport na visa 6 mois ba lilongo boka bi yo keso na sengi ni na beka kana zwi visa ka boy po ngana linga na moni nga na milinga ka to so ba saka moya succès na ngane sa to mutema mabe na pesi papa na ngali yotu mondobe sika za mbote bele papa na asala tout même si ma c'est ma pata pona zoka visa na zoka taka na France rata ba memanga Belgique pesa nga visa mais ezaka mokana nzambe na eba pele onete lekana mais na zana mona visa na ngasimo so bo vandi boyo mo na maison mère avant répétition ezaka na histoire mo bozala que soki le vandi zo raisonner mo sala ra pe bien et ça là nga bien quand solo la na ba histoire mo vandi bosala te ezaka ba kosekisa mao ko zapela bo amisa ba vandi na podium so so ibe comme quoi misa na ambala mao ba kati ba poili te que soit big gilet to kataka ba poil wasko so mo balo pe boza ye pasa asa ba poil mata mo za misi mata mo ta so tina ba masasa mbase oui na ko sote gasko na za bana bota meza te ga meta manga bana bota meza te gasko no ko do bige wa mo mina ngaza na ngote mamu pasa nango so fa lo to benga so masa ba rena te bibero basisi bomboko na chito mabele waso bien to seka kama kama ba bita so des ama kaspa mao ba biloko na isala ka biso bien to resina peste uta ezali yango kitoko bo seka mais yayi pena bakanda c'est un peu ça ni ne pesa okanda na wenge muzika maison négligence tant soit comme on néglige ah ouais ngale ti bana na ba bana te do ba collègue ba petit ba yaya pe bazaki ngana tu mamulu ba yebali bo ça la 3 fois bis na ba concert mais bon ngabo tika nga wa papa moni pe a son âme moni ba nyokola nga trop yeso na salika mbeba enfin jete au moins mukoko sa bitchai au moins de te voir ki kuto tike nga bi o komi bêtise manériganga oye pe mawa kiti so po bana ba mo pese bala mamu ko subo mo ka bona zuna beti kana so papa nga kufa ngwa mesome na kanda na yo na za pa na kanda mawo mageto sola ya kapalati mena bango vérité na TV na za problème ne karelo moko mawo na podium na bina bona mata presse nga mata pose mawa kiti sanga na podium on a taki on a listé ba kwa sa pourquoi kita na finga pene ya mama na ye nga blaga te na oui chef na bino finga mama na ye bien pas finga bisoti so alangwa finga bisoto finga naka to buna rape ya chef te azaka ale premier sazo le yo 3 pour ti ba vana ya ndasa mao mutamutanga le ono ko apo bien yo mettre kokaf na yele bilo ale bi na ya bilo ale nini o nini ndasa biso nini ale ki ai ba ndasa nani ya mao ya ndasa ba fina bigana fana vino mongala viens pas igo zo bo mo ya leka ya ndasa ta pas igo yo zo ngo papa igo o me mona maison ai mawa zo na futa pa igo bimba na sanga bina ba match pecho no kanga ba finga nga mais na zo ngo na pesa pa igo ba ave bo ma bia zo wa vena nga mais ya maison mère bisa muki so ya ida sa mao na wa sanga da sini ya pesa kanga biso travailler ba bino nde bokimi mu pepa bana ande ti balinda ndeti nan bango bakutanga ngana ko kima mpepela mo bokimi mu pepe na kana bazana bona leki bango tu bazana na kombo siko yebisa kana kima bon bo za ka bien yo mo mlio bete wa ba petit danga biso ngana za siko na kombo le kolega ba to fona na bango ta ba hotel ba to fona na ba staff ba mo na ka ta DJ baba le salon a pour ça c'était mamoul parce que tu ba le salon wana bango baza yiwa baza wana baza bande biso sala kombo nga kombo te ba fula nga te nga misala nga mboko oye pe cheche boso bi 4 casier ba tout wana na so ba mamuluba ba ba che mamoni ka biso sala bongo baza petit mais ba bige ndiaka na kombo komeka te impersonnel iselo ndenge ni esko moni wenge musique maison mère zalaki na arena Grand Paris ba danseuse ba Kimi we ranson talanga inda kuna etangani ngakubatika nga babanga ngana okima
baba ngana okima mais o na ngana to idée te na okima na ngana zonga sambusa na ngana ba pechu wana ba ngana tala bango ba mso o maka longo za makaso ba mso ko ya zizi ya njili elongo pela soke potoko ya no wazi kondo njili o butali ba longo so uti poto pedo ya a raisonner ba passe na ba uta ba fe so ba shaingenge ndio to nyokwama na yesusu wenge yango ndenge pe ta susu ndoko ba nomo ba sakai nanga soza n'esprit ba mo siko atali ke na ya boliko papa atali ba pasa mama bango pra benga mama kima tala kati avion bunga tana kati o mali ko kima ebebise ape baninga njira makana lobi na fonction ebebise baninga njira po ngale moni ngala ningaka pena sona obina banda ko bina susu wera ngai feye masimi ngai maboko boye aketika ngalo kwa ndeji batika ba danseuse na onga linga ngo pa wera nganga kata muziki te na kima nganga vento na kim atika ngai ye moko wuya sa papa nanga ponga na risque ba vie belé na kasa wana o bano ba risque te mondongo masanga petisa mondongo zokota auto mo siko afinga ngai bo wa masa tsa ba je mondongo aoke poto na bike mondongo na za boya na ete ngai balanga mena lo bateza vina pe mutakisa mondongo poto na yebi na sega ba tone mkosa bia vie moto yo pesa ki confiance maman anyoka me na okese na tabato sacrifier mambo na tena mona yaba mona bato mukia ba âge à 15 ans na bano ba âge ba 20 ans ba 21 ans na sacrifier vie siko mona nga telinga te ba fali ba oketika ba danseuse na poto e boma bango ba jibe ba oketika ba danseuse na poto ba kufa ni obenga jibe zana ba mama mikolo awati mama mikolo ba mérita ki ndio bazawa jibe ketika bango récompense yango wana so point pe wo ate ngana o souffrir na internet wo ngana o souffrir nous a qui ne pressé maman posani na o na zoaze mitela bota te pona vana kala bina loketo ba bele bazo ba kosa ba ovandi bo bimika zeme bimi o mona mwana nga kitoko bote tale ba forcer bo na vana kana da bota na bina ba ko ka pe ona boti na bini nanga so na tale zongi na esko et après mao makoka ba respect na bano yo pesa mo valeur mo be bana ba mo makesko net na nga na nenga design nenga ndusa lema na beto bouteille na mema ngambo na ebisao ngana mkanda mkusi yuno longse ko maison meza ka lero boti ba bozonga lisusu te ba boete ngamo na fandande omungo sikota kila foto okondane wa na longwa na bona da zemi pe bona ope kolongwa na zemi boya pa ko vi abo mona boya no kolongwa na bina nango ba 4 mois no ba kutu bienvenue tete vina na pese mbote sikazali bienvenue ba moza na zemi ngamnya benda kali bombe mel bombe bizela o yakaka eko yakaka ne atane makatana na zelaka na zo salaire na ngala na zo ka salaire na ne voina na bakata ba homo sala alongo na c'est un peu ça ouais mais jamais bando foot à bien oui tu rends ça tel que foot à fin du mois et ça bo vanda tant sous bobet bandule après ba yo so ka ngani na luba yo tika ngaka na luba yo so bakangisi nyoso apa ata deza ata nini bakangisi yo kasa biso to so salaire na biso so do tu voyage oui ba futi bino c'est un peu ça mais au cas c'est moi to be futa à fin du mois na ndimite apa to kaka kofi pas changer na yo ba tu songa préférer ba conseil comme moi passe na libana mboka mais na ndoye ti fala sa ko uti ndu voyager akato la non so comme bongo ba na ça c'est ba ofifa bila ba musicien c'est un peu ça est-ce que à part wenge musique à maison mère au tala mouvement musu te puis ngaka o s'intégrer te mouvement musu e si mangate nga mtamesana ka ye montoni abike maman mtamtu asonga normal mamunda so siliki pour ça bon so siliki obeta bino non c'est d'aba danseuse abi mamunda za na sauvage comprendre suko abika nga okasa msenga simengo ke leader moi ça quoi esprit Antonio ke mutumo boye awsa mama bien mais so siliki dans un désordre ezaikanga bongo na finga pelo msuve vetu na fani kuna ganga che wana ba se mama afana kimia bien sûr les akina wera po yo finga wera kamwa vandi mama na danseuse na zampe en scène okasa na bundi trop
na bundi to papa ayebi ke na bota mwana o azarabo mwana o azarabo pourquoi lembanga jejete bonda lembanga ajele kutu ya mabe ameme oti na rena songa amemi nga na rena te bon mamni mabe na sani conquérant na on kesa monsieur Zalakina non na mo rato la sala bina ba normal hein ende biso ba bina on peut ba bina et est-ce que biso ko to yaki na pivot par rapport à ba danseuse mususu biso to yaki na elo mo boye ke so o aye est-ce que ba danseuse o kasa mo akata so mutu mo nda obunda na ba danseuse tout parce que biso ayi bongo te bibisa ko ya kusa ko ya mondongo ya chama na ya fanda la ya mamulu ba ye linda mondela ye donc to ara mystique kaka elo na ngolo qui tira pays vie ou baranan na kitira pays vie masanga miko na masanga mimi akepoto na wazoka na ange ouais mimi mutu na mimi sexe ouais mimi sexe ouais woto soane na Facebook trop ouais mutu na BCBG na bana sa lelo be akala ya kala ya génération ah bon ba génération biso te bango za dia ba ya na bien na liboso na biso ba sanda na mabote ba senso ba kadi shokita ba ya nga ba Virginie ya zaza zambota ouais ba quartier latin oui ba ça si bembo wa quand nga de aller batongo ba ça si bembo na ebaka bijou ya bijou nani Beni ya ndeko ya Anya na ebaka ya Viva la musique kala Anya star comme ça star na ser na biso neni Jini Mulanga ya Jili oui bango ba misusu ne ya bosani sozaki dans ces études ngozana nga sai da seste na saka msalo sala ah ouais sai da seste na songa school class na ko izo cours de soir o sepela ngote bonga kana buka bikiti songa ah ouais funa na sa autodidacte na sa bat basengi mabi mais mona itaka ganza so beta deza so sanga te so ta mayelo za on chic deni petro ke bina mais to ba se ke iza musane regret pas ouais rançon ezala dans le bureau de pour la négligence ouais na ba kon déjà est-ce que le mato est ouais comment et comment te mkolokesa yo to moment bina to yo sani peu e mkoso pose pela ba pecha ba bina ko ma wa tsenga mpandi be pose pela cha aya penda ba tebe pour ça non bonata la bango oui nat amona bango de ba sa ko so ya on a la pour ça mona tenga na bina te c'est un peu ça rôle ouais Riti otana be baba ki azala ki vena yo ndemo uti ko annoncer agala ki pire vena yo bo pourquoi pour non ko bina nga na ko babo okese riti eza okese kayanga azaka ka vena nga na bina o na bina te eza okese nanga bango tu wana bakese ba ozayanga to ba bona nga ba bika oye biso c'est ça na babongo le loko bina yo esimba lisote esimba te age na zana ngono eza na muke na tai nanga ya na muke na longu nanga yo pesa age ni supposons age yo ko pesa Monique ya muke ngana ko sa 37 ans même to pesa nga age wana te ngana ko sa 37 ans comprends mundo mo ngana ga muke mais ba o ba bina même si la maison mais ba mi ko nanga na o ba akiba na de solo ja mu ko nanga Abina. Parce que pour nous décourager mambo Obina. Oui, non, c'est que et tu otana bena yo penza viena yo kesa wana. So la omoni biso club aller na maison mais bakenda yo na lobby omoni biso to na kombo o tiesu petit o ke bina be petit na mona ah ya za na kombo yo tu fait biso. To tika petit ba ba travailler. Bon kombo za étouffement. Atana bina nga te omoni nga na sa le hotel na biso cheka likolo ba ta mama moloba e komo tu fait ba petit. Yo mona comme jalousie ba malade komi et au mosalabu comprendre so to tira petit tu vas travailler ngana za pour ça te que na senga même nga poto yo moko te mozana ozana moto momoyi ozana mukilio nzamba omona yo bite ke baleki na biso bana kisasa yo bite ke mamulu ba moko afana na ki comprendre tika pe ba wata pesa conseil moko ba wata ba mona momo pacho RFI omoni lelo merci ba pesa na mbwa ba biso ba mamuto zati atana lo boyo terité yo so be mga poto même Fabrice et ça bilolo ba obo mema ba merci basani
bapesa mabaosa mino gentillesse monoko ya mbebo me ya motema te bino bozala na kata ntima na kolinga mabe na bino te ete yaka bango na kosuccès c'est ça ça va na posa ta femme pour subir rester même na posa o tite na na posa te naza na posa te bango moyebi ke nazala kisasa yebi ke nazala kisasa nazali na fabukaza matanga ya mobali nanga kufa ezulema mobali na yo na mobali kantsala nga mobali nazali na fabrice boya amoni anga te tosone na tozali te mais moi zangi sasa te siko nasani nasenga mutu poto te mutu ya mutu kosa sesala nasango te de lo baleki na o baza kobina bayaki kobina après yo so za na conseil mo o pesa bon po carrière na bango za mulai o lo bana bon bayisanga biso opesa conseil bino bosala mabe na biso bapesa ba impoli so biso tiko sango te balinde biso balinde bavandi sipe ya biso boba okte ya biso yoki pela yaya ata oyoka ata 10 ans na te moi 4 mois oche c'est un peu ça batika biso fana biso ba mikolo ke bango ba na leki langa za te na musique bango bakoma panja makoba bete carte manga na bete musique de carte ma batangela ngango nga bina musique de carte mate na bina musique na kita porte nga na bina de normal. C'est un peu ça. Faire rigolo à Zaki, ancien à Bino et Wenge musique à maison mère, et retour à Tanabi, ancien à Bino et maison mère, mais retour là entre Bino et Wenge, Bino na Wenge, click wana bata Wenge, guerre ezatro na Wenge. So big Maman Moulouba, mon mot d'ordre na yo, par rapport à retour à Tanabi, on a fait rigolo en deux okinde. Conseil ça. Conseil ça, te basa sa guerre ezaki toko, musique na biso nde eyo kana partout. Ngala lingi boye po o avandi abika ifena beta makasi o kuna binga beta makasi o atie date po tie date o na beta na Sainte Thérèse ngabe kuna ta suna na likinga bo ngali guerre kitoko me babuna ndete ba beta ndem basala guerre o ya musique ya ko buna te po faire a beta pe rite pa beta faire te c'est comme ba beta de basimana comprendre ba ta bossa guerre goût conseil ngol bana tata moko bosa ni biso tata moko mama to bunda te ndao bobunda te bobuna musique e conseil ngona giago kitoko e pesa pe ba gouvernement gola ba lia moi mutu mona pota tindelie mombongo kuna pe dadi mola ba tinde mombongo giari ngona basi sango te mais soko ka yo tie ba ya na ngeri ka musabdalisi quand na bosa la nyos yo ka ya no rite ba simba na bosa na ganyoso Ponso na belle so na komele ka bas e be yo bela kaka ata na okoso na solo o tinda kaka so yebisa yo nge musique maison mais ba mission so ba bimana na sa fierté bango toi moi c'est bango toi fierté bango tu ba mara misu baza ba production te fierté penda ya wera c'est héritier Atanabe deuxième c'est Fabregas pour héritier so Atanabe premier mais oui ah yo cha vérité pas faire obina ça soana vérité la nga eza hérité yo ja wenge musique maison mais bano babima oui oui Fabregas maestro Fabregas pas le gina faire ngamba le bon ngolo ngolo point yo tuni ngati eloko na vote siko ngwana troisième déplique hein t'as des mots qui émission c'est lui si c'est non bon t'as des émissions te pas vérité attendi mon na Fabregas maestro kitoko et 4e 5e mieux de son 6e Lacoste 7e Benetton ya chaki mlopo na comment c'est 8e fait go la 9e ba golo apesa nga kada golo ba impoli ba yela yo baba nganga ba bike wana mutu te ba oh pitbull baba nga pitbull so ba golo lela bala ba nga go liota blue asset oh pitbull ya ba ya te nan na molite nan lilimbu yo yela yo nan veve wana veve wale la bese ngande wale la bese ngande di wana na na baba ngoto
to mo kena kena ko obi na na ebi na ma na se favor ya bese kane ya wana ko za nana o za mande fo alela bese ngande la mobali na bon eseli le on esila te mule bani kuto esila to se pe mission esila ele osibite ko lela ngote so songo ko dai oh ma femme veuve mi belle ba mfi kindoki mi belle so za te ka ba bese ngando ko fe na bese ngana tona tolo lilo taka tolo wana vanda ba awa ba mette ba pakwa cha awa bese ka cha nga muluba fule mon bébé di on a fait musique à part il y a une musique à maison mère na surtout la fanatique papa chéri de la patrie nga là je me fort na yo c'est comprendre le de tiens bien pas ouais na oui biso so na parler muto ya fanatique a wora son makase mon grand frère o atike ngalbe dadi bokel na pese mbote sikaza yena linga wora makase so ngala kante na nga mami jema to linga jibe makase siko yo ba yo ta so kazelo mo nje ba shelo destination ya pa wora son na linga jibe so lo me yo karinze mne wakala to pepa kiyo na baero na lo me beti bese beje makase ko me kona ko le pont to yo kate jeto ka kezongi banze mana ba jeto tuna kaye tuna papa bagouche ba kufa magouche chapedi Congo et même yo apatia matiti etitira jibe obomanga pe maya yokan wacha sege yokan ndenga kola ya piaso na wapi na on musique à maison mère mon c'est pas ça moi lilobo téléphone ko sala bien benganga ekozala suka guérison nazamowe wa igo mama beti nasina wa lisiku nanga ina maboko na yo il faut faire et ça le bien goût qui trappe il faut se faire bonne nuit chérie mon bébé yaka de yaka venez me dire que c'est oh ma kilangoli bama mon est fou je oh Jos Jenna moi fait là Jos Jenna muchwa muswabile tolokolo siama falit que c'est bien d'abord bien c'est le lope ba ko pe ba grand donc yo so teza que na bato ba bi malobi le bo mo ba pe ba grand lo na mo asoso le ba ko yemba c'est pas ça ankina musique portani okay musique portani guerre et mata musique na bango mesko et comment okitisa surtout na kindi ba bomela batu makambo ay ba Paul batu akata lemte ye batu bongo zaino saper comme no porte parole mosko bolo bate mabe guerre musique kana mabe ngo bien en wezani bien en wozaka so za maelo gania ko biso basi sko to boka batu te to mo to gania te so zaka libala musique ba mibali ne ba bénéfice po ba mwanzele osimba yo mo oboka ka oyemba ko sa banzemu na yo yango ba bénéfice ko bénéfice ni na bonye musique amisa elo te apa ba pesa mo ya koka we pesa mo na na obutan kasi mbona so se mi wa maison mérite mo bala molanga wa ki danser it la molinga sepe na to ko beta magoda na zuizemi siko mono bota ozwe na maison que moba alinga pon amona na danser ya we kati siko na maison mérite ko kwa we ko bénéficier moi bona bénéficier na pesa za na bota la sam na bota mona oyo auti na likabo la musique c'est un peu ça c'est beau à l'évolution de la musique à maison papa a évolué ah oui le retour du roi c'est bon bravo Igo générique ni on se bimi à générique ni on va danser ça va dire générique bimi ni sous ah
natalaka morote 20 donc babini trop ba break babini pena tene biso bina wana trop ba break baza psychographie mais babini pena tene biso bina pena que toi biso surtout ensemble on sentit que danse mo repesa po muto akanga kota mibali c'est bon mbande ba OK on sentit que mbane akanga mo ba pa c'est Chris quoi danse ça là c'est quoi donc c'est un travail kaka travail mibali belete bien belete cigarette belete trop de diambaté donc OK bina ko la na mobali te polo bina podo mo ko elbu eleng so makolo bi ozana pema yango c'est même si ba musicien ba ko ba jouer ba peksa bango trop bassi da biso ba dans ça c'est toza bongo oui et ça pema so bimana mobali moye oui il faut même ba lobi que toza na ba repos net biso répéter mardi mercredi jeudi et puis sanga na bimé mobali dimanche lundi mardi no samedi il faut se la peine ton a dit que dans un concert n'a vu que mardi mercredi jeudi rap des ans et si vendredi samedi dimanche 3 jours on a quoi ça maman lundi ce qu'on a permis ici pour na souffle pour Martine Bandare c'est quand même na peut-être le magoda na magoda ah les gens qui bien été comme pour souffle chicha ba de tout bon moment pour le robin cher le robin on mi c'est ça non non mais en côté ba tia ba pour dem la carte cigarette ya paiement la musique ya paiement ma pikasi ya paiement ya pas de conseil la musique ya mabe yo moi musicien so comme la cigarette mingi au moins na 3 so cracher on comme il trop ba mondongo mabe ya mabe ya pas mabe même si ma sang la musique ya pas mabe melango tamoko anesete aneseza mabe ava bo banda répétition yo banda ko sipela koyemba nzembo nani ko so to bata maman na nzemba fête ya presse après comment ndeboye na bino nanu ndeboye na bino na répétition ne bandite o sipela tanto zoyemba bien vocal moko bien nzembo moko boye mobimba ah toyoka bagi malela les acteurs na yoka ngo c'est vrai attends même ça parlait attends nzemba presse ya témoignage ingana beta bersi do bese ni wana yoka ngo trop linga ngo vraiment ça préféré non la maison mère na bi téléphone ouais téléphone linga makasi. Merci maman Moulouba to komi na biso na suka ya émission bandeko o batalio mokola lelo ba retenir ni na passage ba retenir ba lelo to mo le finga ngala yeka na commentaire na ti retenir lelo ti merci ka ba o balinga ngala ba o balinga ngata tu no hier au parlons a fêté anniversaire na lelo a bengisinga so a bengisinga na ya Gino joyeux anniversaire hier joyeux anniversaire merci bambote vite exact ka pa ba petit nga base natazana bato simba mutu ati seye mo avandi wana ati se pesa 500 nga to bete carte mbo pesa 500 pesa 500. Voilà, merci très cher abonné de Congo Winner Télévision, c'est la fin de cette émission. Il fallait aloba déjà alobi le micro ya miliki de la presse. Là je dis un grand merci à toute l'équipe technique de Congo Winner Télévision. Là je vois mon cordeau dit dans le monde derrière la caméra qui non en montage. Je te pèse mbote mingi na madame Sarah Kabunje Cléopâtre. Un grand merci aussi à Vanessa Kanza, à Samantha Lembe te pèse bambote belé. Un grand merci aussi à mon vieux papi Mangala de Jarka orphelin riche Cédric Mbaki Raoban qui j'étais sali. Mon vieux papi Mangala de Jarka te pèse bambote, mon vieux papa Diakano le patron du collège Saint-Paul School. Un grand merci aussi à mon vieux Fadi Ambroso. Bi marqué à l'extérieur ça coûte toujours dit. Merci pour les soutiens pour l'autre anniversaire déjà et les gars qui n'a qui maintenant sur Fadi Ambroso anniversaire en France anniversaire en Kenya. L'argent obéir en son maître. Merci pour les soutiens mon vieux Fadi Ambroso. Merci Bandero Balandino sur Congo Winner Télévision. On a bien tout côté micro les yeux sur qui sont massés à unité. Protégez-vous bien on est ensemble. Merci. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.